Hei hi akaswani Aizawl ani Chanchinthar chiar tu si lian sang puya tuk in darli vela vaphai kho chak zone tuibol khu a Myanmar camp chu chin National Defence Force 10 anlak ta ka wangin hemi camp om Myanmar sipai somni pakwa chu Mizoram lama aron chuk Mararama sa missionary nungber pi Reverend Violet Louis and Mark pi Wiley Thotran nia chena insai kawa poral chu win tai khan sai kawa missionary thana vui ani Madhya Pradesh Assembly in Thane Chhattisgarh Assembly in Khan thoni na tan campaign hun chu win khan to Prime Minister Narendra Modi chon win khan Pradhan Mantri particularly vulnerable tribal groups development mission hong Tuk in darli vela vaphai khochak zone tuibol khu a Myanmar camp chu chin National Defence Force CNDF 10 anlak ta ka wangin he camp om Myanmar sipai somni pakwa chu Mizoram lama aron chuk Tuipur alwai me group president Puttilar mengan akaswani Aizawl shildanin CNDF mi ta hian ni zan nai vela tang khan tuibol Myanmar sipai barik hian kaptana antang theireng donno ti shia in Myanmar sipai te hian camp hira usanin Mizoram an pana Assam Rifles kota in humhim antum ni in an soya Dungtlang police station atanga Mizoram police kal te chuan sai khumphai bul tiau loya lodong songa Assam Rifles kota pek rom hana siamani Vaphai branch way me vice president ne Vaphai Raltan committee vice chairman Puzading puyan ne na tanga champhai kan correspondent lo puyan thuan danin CNDF te chuan tiau lui chak tuibol khua Myanmar sipai camp hi an fel to a he muna in omtepo CNDF 10 an har sangal vek ani Myanmar sipai somni pakwa ron tan thate hi police te Assam Rifles ba ka Vaphai VC na way me shuai tu te chu lodong song turin sai khumphaya an no om ani hein ka na wang hian tuibol bul lelet khomi pui te po sahimna zongin chung ko samruk pathum Vaphai sai khumphaya anon lu to boka khothan omatang po in ral tan hi ron ombel zel tura an ngai thu Vaphai khotang shuai tu te chon an soyani puan to thin angin pathian ni thimhlima tanga kachin Independent Army KIA Chin National Army CNA le Chin Defence Force tang rualten champhai district azo khothar chakmai khomoi le ri khodara Myanmar sipai camp lak tuma bein zan khuwa le atu nileng de thoin ka hnuwa camp panhi lakani a khomoi camp batanga sipai tan chemi somli panhi Mizorama lo lutin zokhothar police Ministry of Home Affairs thuangin Assam Rifles kota an hlana champhai lama shruain nalan thlen puin ni a nalana tang hian Indian Air Force helicopterin Mizoram atanga phur chu ani thudon danin Myanmar chin state a Mizoram nai lama tuna chuan Myanmar sipai camp om tolova mi pui tang rol sipai invu atem an la fai vek to ani Mizoram Chief Electoral Officer pisain kumin Mizoram Assembly in thana mi puite zirtir thaber chanchin bu thlanna abot saya virthli chanchin bu chu pakhatna ani Mizoram CEO pisa media cell in nitin chanchin bu te tana mi puite hna in thlan pui chung chang le vot thak tura in zirtir na lam hoi kalpui thain elna thama sani somni paruka tanga tun thla ni ruk chung abot sai result hi Wen Khan CEO media cell chon an puanga pakhatna chu Aizawl ti chu virthli chanchin bu ni in editor hi pu ke zo than khum ani a thujiak ba ka poisa fai cheng sing thuma donga pani na chu champhaya ti chu lenrual chanchinbu ni in editor hi pulal hlupu yani a thujiak ba ka cheng sing ni donga pathum na chu ser chi pati chu zotlu film chanchinbu ni in editor hi pusil ro chuanga ani a thujiak ba ka cheng sing khat adong bokani CEO pisa a media cell te chuan lomandong tu te annom pui thu soin hey elna tel chanchin budang te chunga po lom thon soya in khana zalen digla fil fai lo thing taka buat se ani theina konga chanchin bumi ten ECI in kai shuna ba ka CEO in thu chu asiam te thataka anjoma wangin lom thon soi bok ani Mararama sub missionary dam om chun ne nungber pi Reverend Violet Louis and Mark pi Wiley kum somret panga tunkar thotrani jing dare le minute soma a chen na in cycle ser koraboro chu voin kai khan cycle missionary thana vui ani pi Violet thana le voin in commissary commission compound kota chong ni abot sen in Reverend Z Shomo executive secretary CCI min akai shuaya thana thu cha ko sang sang le pol sang ten soin pangpar hlan hunan mangboka si ha khopui le khwal khuwa tanga thalai rual zatam takin hallelu chorus and rembok chonholama voina hun man ni in ECM assembly moderator Reverend Phosa Chawzai na vuya heti hen Mararama chanchin thame cher lo chitu Reverend R.A. Lorena kha antunu ladam omchun pi Violet Louis and Mark chu anrong bol na mun nge Mararama alu phum ve in Reverend R.A. Lorena kha Mararama lu phum zinga apanga na ani a
pivaili na pasal Reverend Elmark le fate pali le tu engi mozat akal sanani ECM ko ran chuan sai ka pivaili thana telve thelo te tan ko ran tina chundar champani khan mani bek en thewa asuna program an mangbuka CCIM le ko ran dangte po pivaili suna mang an ombokani voin khan siha dor kai le chame zuar aswe son te poin pivaili sunan an dor ten khara vuina sai ka ne a hian siha khop puile khosang sang atangin mi sang telan pung khoma mi pui sang tam takkal khom mi kholon ya wangin khosang sang ko ran mingin thilpek ele intur an thona sa hle a sial le vokpo an tho khom na sa hle ani Reverend Violet and Mark Reverend AB Foxan le P Louis Margaret Losai Loren Tefanu nei sunani a mararam le lung sai ka khuwa kum sang sa samthum pariat ebrin sambrok alo pianga kum sang ka samruk pariat December som bakhata maratangwal Reverend Elmark sai ka nen in nein Reverend AB Loren Foxan kut asui tirani pivaili hian thil tam tak anun le thil te anu chenin adu ber chu ECM le CCIM ko shanin pum khanna ni a he arong chunga po soi war berani MZP General Headquarters Aizawl hoi hotin voin khan Mizoram Scholarship Board bisakota zilai te scholarship second installment pek so putin.com chunzomani scholarship sum pek so puta.com hinak tu ka po chunzom tumni in voin chonu khan MZP le zilai po sang ayo te mkhomin naktu ka tangchuan Mizoram Scholarship Board bisakal tur dan tum ani a voin alung aluna lan tirna hian MZP president Aizawl thiang hima chuan thu soin scholarship board in anti tur anti tok lo awanga tundin mun thleng ani thu soya screening committee voilian thutnuwa a voili na cho scholarship chungchang ngai tu ani po scholarship hotu de in thada awanga an ngai thu soini MZP president John Kumin Supreme Bani somni panga khan scholarship second installment tur paisa Mizoram sarkar in dong to ti soya ri tak bo zilo ani a MSB secretary le under secretary ten anti turanti toglo nia ashia thu soya November ni thum thleng MZP ten hun an pek thule November ni thum ma jong khan scholarship file hi chet melo thu soya voinan.com chu nom tol tora pungkhom ani lo thule an dikna chan vora bea ommek an poisa turan pek do sual chok tora pungkhom ani thu soi ani voin chanu khan MZP shoi tu chief secretary Dr. Rinu Sharma chu pisa munjila te harsan la scholarship pek so vata tul thuan soi puya nimin chanu po khan MZP chon Mizoram Joint Electoral Officer mu in zila te scholarship pek so vat atul thuan soi pui to ani nimin tailam khan barabi south from chung din tharveng police gate chaka excess and narcotics duty te chon heroin le ani tuapu lalun ngai manin thu boy siam sak ani ruilo hi gram za somnga prok point panhirit ni inani tuapu lalun ngai kumsomni pali te chen ina kolasib le mamet excess duty te chuan nimin tailam khan an mana kolasib excess and narcotics chuan NDNPSX noya thu boy siam sakin voin khan kolasib district court a shoyan in huin district jail an dalu nga ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl tanga puan ani Madhya Pradesh Assembly in Thane Chhattisgarh Assembly in Than thoni na ta na campaign chu voin khana topa Assembly bill zani samthum umna Madhya Pradesh te Chhattisgarh MLA bill somseri ate hian naktip zirtop ni hian vote thakani ang Chhattisgarh Assembly in Than thokhatna khan bill somnia tu thani sari khan bill somli umna Mizoram nen vote thak aluni to ani Hetilhain voin hi Telangana in Than chu tumtana ming thelu hun top ni a in hnuk dog du ta na hun top ni a tholani khan nomination te endik ani a Assembly bill za sampako omna Telangana hian tun thani samthum a vote thak ani ang Assembly bill zani omna Rajasthana chuan tun thani somni panga hian vote thak ani dona state panga vote ta the khale December ni thum pathian ni khian chiar ani ang Prime Minister Narendra Modi chan voin khan Pradhan Mantri particularly vulnerable tribal groups PVTG Development Mission Hong has scheme atahin cheng viable chasing ni sang ni chuang rom hanani a Janjatia Gaurav Diwas waithumna Polin Prime Minister Modi and Jharkhand Khunti district atang zara Hemison hian state le union territory sompret chunga district zani somne tom dona heng district chunga hian thingtlang khuwa sin ni sang ni zanga somli pali omin micheng nuai somret pakwa chung an ani Chanchinthar cherti topna na tang pui tuk in dari vela vaphai kho chakzon tuibol khuwa Myanmar camp chu chin National Defence Force ten an lak taka wangin hemi camp om Myanmar sipai somni pakwa chu Mizoram lama aron chuk Mararama sa missionary nungber Reverend Violet Louis and Mark Pivaili thotrania chen inside ka border chu point tai khan sai ka missionary than avuyani Madhya Pradesh Assembly in Than le Chhattisgarh in Than thoni na ta na campaign chu voin khan top Prime Minister Narendra Modi chan voin khan Pradhan Mantri particularly vulnerable tribal groups PVTG Development Mission hong
chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani